nismo previše obećali za obiteljsku jurilicu. Ovo je Countryman S dizel i ovo je jako opasna zvjerka. Jako opasna zvjerka, kao što smo vidjeli, vidjet će se kasnije u videu. Opasan auto i za grad, i za šumske pute, zato nam je sad malo prljavo, malo smo ga ganjali, malo smo ga vozili po šumi. Strašan auto. Ovo je najveća verzija Coopera, znači Cooper Countryman. Em što ima 4 vrata ko Cooper što se inače može uzeti, ovaj je još malo produžen. Znači da iznutra za 4 osobe za putovanja ima ekstra puno mjesta i može se bez problema. Za 5 osoba manje, više za grad nego za putovanje, ali isto se može. Jel ima tu onaj da ti save-a kako hoćeš da si sjedio? Da. To ti je ovoga, kad upališ auto te pita kao koji hoćeš, kako hoćeš da ti namjesti sic odmah. To je čudo. Ja, znaš kaj, jako je direktno, baš mi se sviđa. Da, je. I osjetljiv je ovoga, dosta je osjetljiv i kočnica i volan su jako osjetljivi, ali to mi je Buraz rekao kao samo zato što je automatik tak. Jer inače... Da, je zato što ti ako imaš automatik, ti ne usporavaš s brzinom. Ili lijevo dole pa ćemo se vratiti od gore, pa ćeš vidjeti. Ne usporavaš s brzinom, nego samo sa kočnicom. Ne, baš je ekstra auto i udoban je. Baš je to sam ja išao reći, ekstremno je udoban auto, baš je mom car totalno, ali desno. Ali super je auto meni. Iako je tako nekak mom car, svejedno mi je seksi i brz je i jak je Pazi kako je ovo. Da, pogledaj kako ga povlači on. Povlači, baš ga fino. Isuse. A čuje se, baš se fino. Baš se jako čuje lijepo, da. Baš se fino čuje zvuk. Uopće nemaš osjećaj da je širok. Ni najmanje nemaš osjećaj da je širok. Jer nije, realno ni nije toliko širok. Ima ti brijem do 20 cm više u širini nego normalan Mini. Ali baš dobiješ na mjestu, ne znam. Unutra se čini unutra je fakat jako velik. Da, fakat je jako velik. Ima jako puno mjesta s obzirom na to da je to realno Mini Cooper, ne? Da, a izvana, mislim kad se voziš, nije niš, rekao bi da je onak ekstra širok, ali... Da, fakat. Iznutra, ne ti jako znači iznutra su novi Mini, za razliku od starih. Ali realno ovo je sve BMW, da. Tu kaj biti loše, realno. Ova smeđa mu stoji ekstra. Ova koža je super ekstra. I meni je ovaj tu BMW, ova špica. Ajde. Kojiš imaš tu i sam rokaš, onda imaš sve. Ekstra. Navigacija ukomponirana u sustav. Tu isto sve klasika. Znači sve povezano s mobitelom, ako imaš ukomponirano Bluetooth, ako ti je spojen na mobitelu i to. Notifikacija isto mobitela, Mini Connected, to je u biti sa Mini Headquartersom i dati, ali to nisam nikad isprobao, tako da iskreno ne bi. Za servise nešto. Mislim da to kao, ali to mislim da se plaća, ali nisam siguran jer fakat nikad nisu u životu nisam to opalio. My Mini, znači to ti je samo specifikacije Minija, znaš kaj nismo probali, nisam ti pokazao sport modu. Ovo je fakat razlika. Ovo je fakat ekstra velika razlika. Sport mode. Ima i green mode, to je za gradsku vožnju, da troši manje. U biti čak fakat dosta ti sačuva goriva.
Mislim čak, on pokazuje ti koliko ti daje kilometara. Koliko ti kilometara dodaje, odnosno koliko duže možeš voziti kad se voziš na greenu. Ali sport je naravno tipa 800 puta zabavniji kao što se vidi. Zato što auto piči, ali mu je grip na cesti doslovno koliko bilo kojeg naprijenog BMW-a, čudo. Baš se lijepi. Baš se lijepi, točno to, baš se lijepi, ono, i onak, nije me strah do 100 u šumi tu na ovoj maloj cestici, jer znam da ne mogu izletiti jer je čudo, ono, znači, fakat moj grip uz cestu, perfektan. Sad si ti iskušio? Da, baš se lijepi se, nema šanse da izleti. Nema šanse, nema teorije. Nema šanse. Gepek je jako praktičan i jako velik u Countrymanu. I sada, već dugo nismo stavili naš test s gajbom pive i jedan naš prijatelj Križa, njemu je bilo jako žao što to nismo napravili, pa evo, Križa, to je za tebe. Molim te, Grga. Hvala. Znači, gajba pive ide ovako, ide kako god može, evo. Čak je ovak stane unutra, nije nikakav problem. I još jedno, koliko? A stane još jedno 3. Sveukupno 3-4 gajbe pive i 4 osobe. Da ćemo izrezati. Da ćemo izrezati. Tu krenut i tu se stavi. Kao auto, da kreneš pa kao izađeš iz auta i imam dobar dan. Sad isto nema. To ti je, evo ga, tu gdje smo išli sam paziti na ovu rupu. Malo sam, nisam baš gledao sam sve je pet. Kao, režiser. Ali ajde da ga ne vozi svaki dan. Kaj mišljić će držati? Tak, i sad ovaj baš gumb stisneš. Tak, i sad ga... Sad ću ja izvana pogledati kako je. Ga možeš ovak zarotirati, jer blijedno to mene sam snima, kužiš. Dobro je ovo. Briješ, ne snima sam mene. Obojicu snima, onda dobro, gledaj. Ti se krupno plano. Stari. Ali? Znaš kojega sad imaš ovoga. To je to. Ali trebao bi branik s lijeve strane i vozačeva vrata totalno mijenja. Baš ono, ubila je. Šta nas to uči? Nikad ne daj Curi da vozi, nema! Dragi gledatelji, mi se samo zezamo sad, lijevo. Mi se samo zezamo, žene isto znaju voziti.